Ekuseni namhlanje ngifonelwe insizwa yakwaKhumalo isho ukuthi konke okwavela kwakwenziwa ngabantu esebenza nabo. Yena personally akanankinga, uzothumela ama-email ingoma ibuyiselwe iqhubeke ngoba bayayithanda abantu. Uzokhumbula ukuthi leya ngoma ngabe ibalwa nezihamba phambili ngoba iyona eyayizoba unumber 3 ezingomeni ezine million. Sesilinde i-email bese iyaqaqwa. Hawu bakithi, hhayi kuyazwakala. Bani uKhuzani King Dlamleze Mpungose uyabeka-ke lapha ukuthi insizwa le yakwaKhumalo ingoma yayo ethi sheshe nangihlelela eyayifaniswa nekaKhuzani ithi sheshe nangijaja okwaphoqa ukuthi ingoma-ke kaKhuzani igcine-ke ikhishwa-ke basiyenzile-ke nevidiyo-ke khona namhlanje-ke Khuzani uphinde wabuya-ke nenye iposti-ke ukuzolekelela inkulumo ayenzile ekuseni ukuthi yena lolu daba ade lithathapha. Lesizwa ngathi igama lawo Senziwe kwaKhumalo. Cha, kuyazwakala Khumalo ukuthi yena indaba ibuya kuphi. Vele kunabantu-ke ukuthi makwenzeka izinto bekufake ngekhanda bethi yenza kanje yenza kanje. Sometimes basuke bekusiza abantu, sometimes basuke bekuluzisa. Kodwa mina ngicabanga ukuthi is a fair deal ukuthi yena uKhuzani konke azokwenza ngale ngoma-ke ayinikele insizwa ngoba kwasekukhona ukukhalaza and futhi bezodla kahle ngale ngoma-ke umfo kaKhumalo. Kodwa-ke abantu-ke phela-ke banendlela ababona ngayo izinto, banabangani, banabaphathi, amakhampani abaqopha ngaphansi kwawo, ama-manager, abantu nje abantu abane-influence, especially abantu abane-influence enkulu kuwe uyabalalela uzothi uyakoloza mase kwenzeka izinto bese sakutshela. Kodwa-ke lokhu-ke akube isifundo-ke nakwabanye ukuthi yena izinto ezinjengalezi-ke ikhona indlela esingayilungisa ngayo. Ungayihlela imali wena ingoma iqhubeke, ilokho kwenzakalayo. Ngakhumbula nje ingoma DJ Sbu ethi remember when it rains, waluza kakhulu DJ Sbu more than 100,000 ayomele ubhadale upfront for the fact that ukuthi uthatha ama-lyrics aleya ngoma leyo angazi uba mnazi wayo. Yena nje uDJ Sbu wayithola nje imali yamagigi kodwa nje ingoma yayisebenzela omunye umuntu. Wenza kanjalo umuntu uyamthula nje umbuke usho ukuthi nje la noma lingaye ekhotho lo daba lolu mangizofike ngiwine ngizodla kamnandi. Nivumelana into enivumelana ngayo. Kuba kanjalo nje. Kodwa-ke amaphutha-ke neso-ke lixhoshwa libhekile ngenza ukuthi akekho umuntu perfect. Sibonge nje ukuthi yena kube nendaba yokuthi uKhuzani bemfonele lensizwa-ke naye-ke ibuye ukuthi hayi cha kwaba nenkulumo ekanje. Okusho ukuthi-ke hayi iy'nhlamvu ezaphuma lapha zaziningi kakhulu ingane zakwethu. Babecasukile abantu ukuthi hey manje wayenza le nto ngoba mawuzala kumaskandi wafithe isibhaxo esikhulu kakhulu. Kumele ube strong la. Kumele ube strong ngempela-ke. Kodwa-ke ukudlula lokho-ke Khuzani ukuthi usalinde-ke email ukuze-ke ingoma-ke ivuleleke laphana kwa-YouTube nakwa-Spotify nakwezinye iy'ndawo-ke. Namanje ngisabuza angazi ingoma izobuya as ikade kwi-album noma ingoma izobuya kanjani, noma ingoma izobuya awudeke isabuya nama-views nama-streams. No, ngeke isabuye, sizoqala phansi. Kodwa engakwazi ukuthi izoqala phansi ikwi-album noma isingle-ke. Ilokhu i-question yami-ke imileke. Lindelani-ke ama-Blue Nation engathi kuyalunga, engathi kuyaphasa-ke le ngoma imnandi. Ngisho nangijaja.